tilep. Diğer şu bir videomda takdim ettim gila. Biz del mesele turanda güzel baravganda mana ta kuş istem ettim gila. Özel bir hareket yani sekkişini küslaganda kişi girişip kitabına sabıda etekle ballarla küslagan vakıtta abi okşap bitmey. Al girince eli hem küslagan arkasında oturup mümkün bu vakıtta başka türlü uylap oturup mümkün. Şunun için her bir kişi özü alıp bargat iş. Jamiyette özünün orunu bulgat iş. Her bir kişinin etekine küslap tugul özün misal bir hattır gerçekleşim. Etib özünde tutuğumda kişimen engeme kurumda şu her birinden hiye karab kişi öz ergendege bolgan jamiyet hilen karab uruna alırlık bulurga gerek. Kişi arasında nizah, kavga nima buldur üstünden tugul amna şimdi ninde hoca bulup da istirmay şimdi özün minlik bämde tugul amna kişimni anlata bilu kişiге urnak koyata bilu buna etem bitin tağamın şu bir video yani YouTube'lar var türlü beylersler Allah'a şükür kilip çıktı. Şulardan mına yetti ravuşta faydalanırga bulan her bir nimenin özünün lehi var indi, orunda var. Aytek mına kurallarda da bitinde mına urmanга bitinde bizi kalep tutup vermez bitinde ağa salırasın. Mına hatu işinde de aytek mına mektep hatuga bitinde mına şifalı davalı evri alıp barmayın bitinde. Anda hatırga bula hatta amma bütün aksal buruna bitinde ukul nimekä alıp barmayın bitinde aytek hatu balı mesele hakkında barandalar. Şunu çıkırı her birine hüddele orunda aytabilirge gerek. Artık şaştırma insanlar. Yani dindile kişiye küslep tağırga gerekmey, korkutup tugul kişiye misal keltirip keltirige bola. Yani kızıktırуу ma kişini ılıktыра bilүү. Çünkü mına Allah'a şükür ma bizim dildi bitdi ettim bitine tege bir yazıp da gitti bizge. Ma biz dilimiz öz mucizelerini yolu sihri köske iya. Şunun için anı yayın tavabilir gerek. Her bir kişi öz üstünde işlerge gerek. Eğer de dil mesela alıp bırakırken öz üstünde işlerge birisi. Etek bana şartlar bitinde köpme tagaratsan şu tikle bağlı ışkılı güçsümen al ışkılı faydahan ışkılı menen al güçsüye vakıtta ergende bolan güçsüzrek nimelerni al tartta özüne. Şunun çıkılı buna özünde her vakit görüntünü eşittirge gerek. Buna alama sıfatları taşlarga gerek. Etek buna esli tartı hamak nilerde al gelse buna etti bitin daha bir hukuklarında al baraman derslerde Kore derslerinde demek tartkansa Kore'de ama ünlü bilgen köylerinde oynav öyle bir Google bir de yaxşı. Ya al engay tesir bire hem de anda şimdi bir de ben talalışların ilkide yapıldı Kore'de oynayan vakitte başka mına türlü yaxşı uylar kile başlayındı. Liste getirgen mına aytam ettim Allah aşkına şimdiga gelip haberler hilav. Çünkü kişi altında hilav bir ya da kavşap da gittiğim mümkün. Amında bitinde var kişiler hekini göre tırmaylar bitinde bulduğunda şunun şekilde şunun sımına evden bulurga gerek yetti hem de var ne kadar telin üstünde kuvrak işlerge gerek gözüttüğünü şu tilde kamillaştırırga hem de kişilerge yetkirge vakitte kişiге kavuşamayınsa aytırga bir qasında kişiге artık nık kağıl yüklerge gerekmeyindi kişi yetkihine borus samagattirip özüne de artık borus samagattirip tugul kişilerge misal keltirip meselende iş alıp barga gerek. Kişi hine karab
интерге тырышма этеме бүгүн мен караналар ушул күндө бүгүн бар башка кишилер да ал ошо кызыксына уянуу мүмкүн. Мен да сыгып тема сыгыш жагайым алы деп яки мына неге мына айтам бетинде сахнага чыккан агайлар да бар бетинде мына улардын да көңүлүндө ушундай не уянуу мүмкүн немелер алып барырга эмнелер мына ямгыятта урунна айттым бетинде болурга тийиш мына өзүнүн ямгыяты мына ошо түркүмдө түгүл мына ар бир киши өзүнө орун алырга тийиш инде. Айтайын мына кимдердир мына нелерге үйрөтүп агайлар бар мына тагы мына чууда айтып битагым кыла мына биздин жаштар чыга бетинде мына сахналарга мына жаңы Аллага шүкүр мына биздин Беришма деген түркүм жакшы гана алып бара. Аны караганда анын нендей неме алып баруу күлүңүндө тотурган түгүл, эмма башка жакта уйлап карарга керек ал ар бир үрүштөрүн. Ал унуруштан тура ушул Беришма деген кино ушул мына Хайдар, нелер мына Гөлгөнө алуу, нелер мына биз нелер бүтүндө. Алар бутагына ушул Аллага шүкүр бутагына. Аларга ошо хаулуу саламаттык, озон өмүр тилейм аларга. Келесекте жакшы гайла куруп кетип, ошо биздин милләтибизде, ошо тилибиздин югары кишилери болуп кетүүлөрүн тилейм. Чөнки аларда мынан деген не бар, татулык бар аларда көрүнүп тура. Ана башка мына нелер бар, жаштар мына постым бар мына Нур Юланов деген поста бар бунда укуктайыр Аллага шүкүр агалар мына келесекте ошо биздин недин болуп кетүүнү тилейм, ошо биздин өзүбүздүн милләтибиздин бир киши бир адалыклуу бир киши болуп кетүүнү тилейм да аларга мына көпкө мына биз авылдан чыккан көпкө мына авылдардан чыга бит көпкө жаштар именно тырышкан мына ата эжелерден тура бетинде нисек алып бара, нисек мынтип камиллашуу ал өзүңдөн турат. Анда мына чөнки кайбир мына нелер бар. Гаилелерде мына балалар нелер бар. Ата эжелери этебен тилге бик игътибарсыз карыйлар. Бирок балалары бар тилге нык төптөн караган сабыйлар да бар. Тил туурасында мына жанып жүргөн. Мына әле мына не бар мына биздин Лейсан Золотарева деген Халукай бүтүндө алдан Аллага шүкүр мына нисек көтөрүлө. Шуларды мына интерге аларга дәртләндерергә кирәк иде аларды. Чөнки ошо үзебезнең не турында ошо ниләр сыккан сыгыш яган вакытта улар турында күз уңында тотырга кирәк. Бик чөнки алар ишетеп, тыңлап, тагыла үзләренең күңелләрендә ниндәйдер елгаларда бит инде, инешләрдә бит инде тамчылардан була. Менә без не бар инде шунда бер әйтем бар. Ил төкерһә күл була дигән. Шуны мак нидә менә кеше үз өстендә көндә көн нитеп торһа, әгәр тамчылап баһала үзенә нитһә, нимәләр ей барһа, төрле ниләр. Ул вакытта инде ага улай инде үрнәк дигән яхшы яктан. Яра сәламәт булыгы бөтәгә хаулы сәламәтлек, озын гомер теләйм. Эшләргә уңышлы булуын теләйм. Ак бәхеттәр. Шу безнең телебезнең шу Алла китешендә булышы итүчеләргә барыгына акчамат хаулык теләйм. Юлда йөрүчеләргә хәерле юл, сәфәрләрегез изге, бәрәкәтле булуын теләйм.